Jasa cuci celana dalam. 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 Ih, jangan ngalas ini jangan mundur loh. Jasa cuci celana dalam. Jasa cuci celana dalam. Ya serah alhamdulillah lon sesak. Manka serada kulum sesak kakak. Nah, tanyi ko baneku. Yuk dulu lah. Wah semacam no. Pedem bebek le, dem baci. Jasa cuci celana dalam. Oh mundi, demetuan gaja malenge, apa ketemu jama? Magu memo ko apa tuh jama. Biasa di Mesir ini itu kemaja apa ketu? Menengki kalau sirim itu kak. Penting halal. Nama to halala, dia tule aja sama apa ketu? Pakai basiri. Wah sama pesek celana dan saripa. Pesek timum kolong kenapa? Ondor pula aku tuh mundi. Dulu ya tiba-tiba itu kemaja mana? Iya ko dulu lah. Lala dan pulangnya, kedeu sugi. Aja mau kamu di. Lo kayak dobi aga, kalau dobi ampoleng. Seki hati kasih bentar dulu lah. Macam tuh sakit hati ampoleng ya. Resa badan boleh tak aman. Hei, kembang tuh. Buah kembang. Nek, depan pura sesa sempaku. Di pupur sesama di gawai. Aga na play upa kine. Jangan ada lemas sempa joko. Ya ulah dewas sempa nek, joget joni. Ngelot to, semua joge dan ulen kena samura. Kalau liwat joget ini mati tengah laleng itu. Iku bawa joko de ulen musuko. Joko teloloka. Oka joka sapa apa sesa nek. Jasa cuci celana dalam. Jasa cuci celana dalam. Jasa cuci celana dalam. Assalamualaikum Pak Ustaz. Den najama serasa pata. Waalaikumsalam di Deto gagal sulara sempaku mo jamang nasabak malipat-lipat mak bawang. Kalau dengan serasa pata Pak Ustaz. Di Pak Ustaz to. Dan rem ini kasih iya lipat aku masuk poleri lemari ndi. Mal tuh. Kita lipat tar Pak Ustaz. Iya Mas Tri ketuka iya. Jarapa yo lo tersetri kayak lo lipat aku di nasabak colok tu lemar rupa. Yang gak kalau lemah rupa Pak Ustaz. Pak penempurane. Jisa apa yo lo ndi mau piaga. Hai, kan di Pak Ustaz. Kira lo ke Mas Gandong. Loka jok ke luar kota. Jauh nak seding mau ke Tanjung Pimping. Iya, lo ke jok luar kota, lo ke Tedeng. Awalnya lo Tedeng. Angka amuraiku luar kota. Jam siapa? Sudah asli itu ku berita. Amurainya balu. Apa beli basan apa beli? Kalau tosi menjadi nyonya tosi kah? Sono satu itu Gandong. Udah mulai bertiba-tiba dulu lah. Are sak pak kode gaga doi telu ngesoni det angka to mandre. Iya nek, menukan taki telu andre, arong ke pasapuna gandong, dijajak ko sambalae. Bilang na di, lebih pasap kalau pasap bu, minayal li bawang. Ito ko gitu nek mandri mi. Jadi boleh mandri itu, apa mandri itu leku? O deto na coco nek, lo kumpul ka. Jok na boleh. O nek ketandra la tola to nek pulo teger na pantawita. Pengontra anak kakak kampung anak sardi, ya ame tahu anak tuh. Ada alam ito nek, joko no may. Aduh anak sardi. Lagi nek, katau. Barang ka dia macam sepuluh sabu telung ngesan dia nak kawan dari masa matona saat dia. Nek, makutan taro di sepuluh sebu. Bagane ko na anak sardi, nasa pulo basa bu di naloto ni lang ini. Jaban mo lagi nek dari pari di deto mandre. Kene deto mandri di nasardi. Pamasnya aku meter lato-lato, talungasan din na kanandre. Engkau maka tu cak di mude gaga. Eleni pole nek. Ada pulo to ang kasi basa Iya, bu. tanah bodoh mak barak ada tadi.
Terima kasih, Puang. Iya, salamat ki. Alhamdulillah, takut kamu apa kasih tahu kalau lah ada ampen. Terima kasih banyak. Jadi ini tak ngarep tuh enak sardi. Cipungan rana tuh na kampung ini. Nuto nga kawan, apa ngonran tuh na kampung eh. Kamu mau kemana, Aulia? Aku mau ke kota lanjut sekolah. Kalau kamu ke kota, nanti jomblo tuh pacarmu. Biarin, di kota kan banyak yang ganteng. Banyak yang ganteng tapi playboy cap gayung. Bodoh amat, yang penting ganteng. Ganteng dari Hongkong, cuak. Masa bodoh, cuak. Kalau kamu sekolah di kota, hati-hati ya karena banyak pergaulan bebas. Makasih ya Besti. Sama-sama Besti. Aku jalan dulu ya Besti. Jangan lupakan aku ya Besti. Tenang aja Besti, nggak pernah kau lupakan kok. Oh nek, geden dulu na lato eh. Dewi sang enak sardi, kadevan pur paresa. Paresa ni pala gati ne, pas tahu buah mati gitu. Jukul lah bibi. Jukul lah bibi. Alhamdulillah, subhanallah. Sogina, terima kasih Puang. Kumalasan ya? Hindi, marano ka, may tadi. Kumita ne. Ega po to ne, napa kumita di mapakoregana. Lo ka dola pinsang. Gamali ko lo pinsang, natanya ko dela, ya iya lang. Lo kami reking makka. Kasihan de lo kami reking makka, lo kami reking makka. Bagi hasil kini pas panduti joka. Tapatapaw, matapatapar, lo bagay hasil. Naya nalalato-lato kasihan de lo. Aja nuwa sa menre makkane, oto ni dali. Magalo ko mga oto ki, kaliling-kaliling. Pelang-pelang Pak Supir. Aja na to malioto na sardi. Kalau kami makka, makadilada ka sardi kalau kakacare na pala balobay ka be patay sa baes. Tamako sa dilottery na din lo mas mataku. Loko menre makkane, paceka, paloka do biaji muda. Segal dong. Dahil naganda yan re kaya dia si Pak na sardi. Cek di tao 200 juta. Kudu wakin na sardi pada 2 juta. Dahil naganda na sardi. Hindi na paceka, di na wajaji muda. Nenek. Amat ko na bebe, komento na naman raja wobi ko. Cara ano kontrol mo bikane, nama pasawa no. Naya de ule lutu. Bebe, may kahanana ya ko kalipadangi. Alien kami nya boka, si bawa kanda sa onta, si bawa be samsam. Anak kami niya bawa ka masurana sardi. Nabi ka mato di balo ko manye. Aja to uling ka na sa unta di. Kana sa taloy na uling ako. Pada mito ka kana sa unta. Apa abos itu kare na sa tekonro, daw di ka kana sa unta. Paulo ka tuliso. Malinga kane lempeng Arab, arong kapapajaje na gola cela. Aja na uling ko lempeng ara na sardi pangwari to ko lang de. Lempeng otin we bor ko lipo ka pa bumbu na uling ko ara. Paci ni pala malinga kane, nuli ka pa dito mawari si bapak sa paleng. Ka naman na sardi. Kalau ka storya dia de. Akan naman ada tar to. Mata si kato. Ya, tengok kele. Kok ka tadi? Ya, tengok kele. Kok ka tadi? Namo ya matakot ya. Kede ba ya? Di tadi. Mau ki yang Nang ide kaya. Kung kapsi kadang ngide yang Awana ya iko fitu. ya kabe yang Maka be kaya napa ka be ko di cegaro kani saudara aku tuwe de. anak kang tengah
lantai mama ya. Aja na mega bicara ya, lo kung sapar ka bale 2 ulun na, pa mo cinala ada ka mandre bale 2 ulun na. Udah kembar mata nakmu ya yange. Itu Pablo boleh dulu nih ya. Kok na harus engka bale 2 ulun na, dewe lah misal harus engka. Tadi ini boleh ya, separak kok. Ya, aja na meta. Oke ya. Cuci celana dalam. Jasa cuci celana dalam. Jasa cuci celana dalam. Oh Joko, dia sempak ke bom tuh. Kebetulan Mondi, engkau sempakku, neng ulang, dan kau selesai. Jumbo mesti kau Joko. Nengula dan kau sesat sempam. Kau selesai atau dek? Ah, sesaram ke tuh. Tapi musoli wajana, Pak Urasli anak kebong itu. Main. Yuk juga nak kumpul lagi. Dia tuh mah kebun Mondi. Ah, dia mah kebong. Nana coba semua teh kebun naik. Wah, sesak nih. Siap bos, tajin gitu. Mondi, terong ti sempakku. Masalah udah sesak ke. Agak lemah ke tuh, giri pengen. Ah, amak kono, tajin angkat tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan hadir mate belian kerupuk empang. Oh Joko, kalau mate beli pengempang ya, tanggung jawabmu. Mondi, kalau dia mah pacing, dia wajah kok. Aja nama anak tuh, amak kono. Ama Joko, ronto tabul belum nemu Wah, sesak nih kasih. Jangan Joko, Ini kan ya lo Mondi. gak bisa digadimu. Biasa sarak sempakmu. Permisi. Mondi, mantamu. Wah, aja sembarang cerita. Wajana. Mondi, kata aku kapla. Lu kapla apa mau kira? Aku Mondi. Apa? Apa Tiga, ini nah? ditagage. Campur tabar lu tuh. Larang puleng nih. Gandong, coklat pang. Maga kaya. Amana lari gandong labu. Udona aku Jasa cuci celana dalam. Jasa cuci celana dalam. Jasa cuci celana dalam. Om, dia menjadi mesra sempak tak? Dia sempak nurre. Kalau dia dah sempak mure, itu nang selera tak? Apa jema tak wita? Sabrak nurre pak. Ibaca cek selera aku ke buka colo tu Joni. Siapa tahu ke pernah kalau dia bisa mure. Ya pernah bisa toh. Sabrak nurre dongut di bawah pak mandre. Video mure. Dia makan di nurre. Assalamualaikum indologo, tega kita lo joka. Lo kalau ke master bonde some master lagi indologo. Master lo, kami rata nama raja bonde some. Ita tuh nenekku senggol dong. Hah? Ono mende nama raja indologo? Iya bonde some. Apa dirada ka kalau ke acara apa lo BKTW pasti baes. Ya liwat tuh padi kalau ke acara indologo. Pana kolari sisa bube pasti baes Badan itu pada bonde some kalau ke acara. Aku namanya kamu tak tutor don roster di. Dan cowok-cowok ya kode udah ngulang ya, Pak kasih berita baru. Oh, ulang.
Teh kerja kulang, deta gake dohe. Assalamualaikum. Pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aga tuh bondes some. Pulang. Kabar itu baru. Iwa baru. Berita gimana ha bondes some? Penasaran kah sedih? Penasaran lada naga. Liwan yang penasaran aku bondes some. Wajah aja lo sebu. Kau penasaran lada. Kau napa kau pedang? Pindrangan aja lo bondes some. Baju wajah ki pada gadi becuku. Dulu teper kulang. Kurtoka apa ketuli kamu mereka. De bondes some tetau laki baja ko ngerangi. Ulang. Indo logo joko limbe master. Ha, tega mani mala di makwe gana. Aku setengah ulang. Tegi malah dui. Ha, de tunat terka salin do logo. De tuh iseng ulang. Mater kak salah ga, mater kak lempu ga. Magelo ka pa bondes some ku de dur sutowe. Sadar sih ku tak tulang. Pa iya, lo to kamen re mekka bondes some. Ah, lo tuh ku beli menre ulang. De tenendre tekanata bondes some. Tinggal ada suruh kerja ulang. Kama cene-cene sedih pakai taku he. Kau nak sedih pisah. De ga ke bondes some. Kalau aku pinsan-pinsan no, de ursu ko. Oh puah, pendek lalu kak baca Mekah, pedih lalu kak sedih pakai ulang. Dek, mana ke mati kopor ko? Mati kopor kak tuh ada itu water waju. Ang di pasadian gitu bandar nek. Ada bisa gina sardina napa kalau menre Mekah. Nenek. Aja umeta nek. Beto meta na sardi, sula ba sepuluh sona. Demo siapemu nek umpati masyarakat langsung. Nataga, tiada na wala sina sardi, na peko. Tadi ni kulo laki. Umandre ko restoran ya secara langsung ko ni. Umandre ko secara langsung ko kung kang tahu macantik ko sa botol. Kena bano na sardi. Komandre kak restoran tata kama secara langsung. Komandre kak kontai ngap secara langsung kak tuh. Kok cewek cantik, tahu foto-foto. Aja masyarakat langsung ko jamba ko ne pani temana ko tuh eh. Agak metu wala masyarakat langsung ko jambak kala bebe. Ngalorong ini temana kak tala bebe. Sebut tahu lo toko pamer temu ne. Sudah nih nggak sardi, nggak selama kak pesawa. Loko kak mantara kade. Lo tuh ne. Kumandre ko si kota ne si sa kata cede. Iya nak sardi. Kumakalo ko ka benay neraka. Ya, tetap ko yang ngerang. Kami ni sila jala kapor nak sardi. Napakalitan siya mo. Ada yang baca labay kalahu malabay. Bacaan na nak sardi. Panakia lo baca ne di wedding. Wakil kina nak sardi, paya ada sepawi. Iya pale ne. Allahumma labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika la labbaik. Dikira lo ketindo lo go. Nerita, ada misalnya baca ke he, he. Jadi semua batin do lo go pada ni gua sekolah. Bacaan dia lah nak sardi nerita pada kira misalnya baca. Siap nek. Melo Mendre Makkah. Ah, lo kulo nendre makin do lo go. Tato Rita, Wan, ma joge ne. mawe ya mato. Tiga mani malah di do lo go tendre ke Mekah. He, untuk kadala tatong karita. Kama kan pedale tatong ka Indologo tereto ka pamsino to ka di menre Mekah. Sabar aku Rita, payro dale tatong kang taki cemi si tahu.
Bito ka pala itu kon ring dolo go makka. Wadi lada ka sedi kalau ke acara kaki coba noli ka temen rebolae. Na tupat di lada karita. Kalau ke acara, apa lah boleh kata bepa si baes, lo kata deh, lo masuk na takku. Preparat pala tadi tain dolo go. Liwat pa diri tapi dia nak darah. Wah, jinung betul-betul ni dari itu nih. Salamat ko pala lutin. Wanda lo betul ngalalo ka ceremoni. Deu Lerita, padi pas-pas uti. Astagfirullah, nenek deh penoto na lesannya soy. Nek, lesannya soy nek. Oto naman nasu, malupo ka sa ding. Nek, 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 nek. Ya, malah teduh kana sardi. Kandian mo teduh kalau tur atau nomor aja lebih be. Tapak dato si itu rumu. Ketulu-tulu aga ko ne, mana kita nomor aja mo pau. Ketulu-tulu kan ada kamera jay. Lo ketua sekmater lo sama teduh. Awis ini ketulu-tulu komen reka nomor aja. Saya wis ada utan ko. Kandian mo teduh kak. Kena kon romanda ke restoran. Iya ne, mandrin ko restoran ang kanaya manupo. Desa nga soy de pomoto. Astagfirullah, ketulu-tulu kapal bawa nak sardi. Sudah di ketulu-tulu ne, ko naman nasu. Kemana?